kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ludanak man pa'y Marinora, 15 pesos laan. Itad ko ti bayad inton katapusan. Ay, pasensya kan Mari Frida. Ngam awan load wallet ko ita. Naibusan, Mare. Naibusan? Wano di mo lang kaya ti agpautang kanya. Ay, nawaw. Saan hakasta, Mare? Uray kita, zero balance talaga. At damat Gcash mo. Para kinsilaang iimot mo pa'y. Ha? Imot? Di ka mat makaaw-awat, Mare. Naibus ko naklang arudan. No kayat mo akit urayam nga agload wallet akmanan. Saanan? Di mo lang idiritso no di na kayat apautangan. Di ta ka man langan, ha? Ay nawaw. Para 15 pesos laang nga load? Apaan na kon? Saan matan nga umay ni kumarim Nora diti balay, Freda bakay? Wana, tadyakon kayat amakita ti panagrup-rupa day tao. Ay nawaw, ada ka diti di yung nagkinawatan? Para 15 pesos lang alod, di na pa'y ipautang mo. Mawatam kumamot ti kumarim, bakit? Amumot ni Nora, mabain ngagsinger. Iso siguro ti may sa ama kagapo. Narigat ti maadaan iti gayam akas kan kwa na lakay. Amukmat ti agbayad. Ngam irason nakit di, naibos ti load wallet na. Ha? Talaga kit di nga imot ah. Da kayo lang nga road ti agkaistoryaan diti lugar tayo. Aga pa kayo pa'y mo. Ha? Saan kami nga agapa? No saan akas jay ti inaramid na? Para 15 pesos lang alod, iimot na? Erwar mo man tatimba kinargaak iti danaom gudulakay. Ano ang tayo dyan ang bakit? Si bugak man dagiti mulak amasitas lakay. Kunak tumat gamin agumatang ta iti hus. Tapno saan ka amarigatan akasta no agsibog ka? Ay okay laang lakay. Exercise kumitlaangan Aday ka, bukawan nakto no maibos ti danom ititimba, takarga akman ha? Word lakay. Agyaman aklaunay Lili, ada magkayam ti baro a koleksyon mo, bakit? Ay, word lakay. Ginatang ko na iti online. Malumot ti kasta amula. 5,000 lakay. Ay nawaw, nanginabot kayo. Ay, wala lakay ta. Rare, ti kakasta. Manmano, ti kasta mula. Lumabasak mana na Olivia. Siya di daw ti papanam Nora. Ay, di talang klinik nana. Mapanak mangala iti agas. Aguray ka. The new collection mo, anana. Ginatag ko iti online. Ay, ikanak tumamat iti mulak, nana. Kurso na daklaunay ti kasta amula. Ay, kabarang dumakkel adagaws. Inaldaw matasibsibugan nyo, nana. Sigurado anapartak dumakkel dayta. Malawan. Mang tedak taw no adda ti saringit na. Nagado ang mabalin a pagdalanan day ta Anora. Iti pa'y laang matparaangan. Ay nawaw, saan mo mat ako ko ti dalan, bakit? Bay ata lumabas. Di ka kusilap ako silap dita, ta di namot laang makita. Di ka mabutay, no saan nga agsubli iti sigod tamatam. Na, Tunggal lumabas ni Marinora kat agkusilap ka. Di ka mabutang no aglak, ha? ay nasaan to ang mapasamak day ta? Sa maysa, kontrol man ti boses mo. Ang mga numangag na, kat panunutin na asip-siputak ti biyag na. Okay lang, atay sumot ngagpay sutar aramidam. No si kalaang ti kasta ti gayem na, sigurado ak amapunuan kamat laang lakay.
15 pesos na ang alod, ngamimot na pa'y. Ay, nawaw ka. Saan tayo agpapada bakit? Depende mo't dahi ta, ano man nakaawat ka tao. Ay, agreeng ka pa'y mangudaw. Ay, bigbigatan bakit? Nasapa pa eh. Nga mariniing nakit eh. Mapukpukaw timulak lakay. Agraban pasaw, binagkat ang tatakaw. Ay daw, kasano ko maamapukaw? Kit adala ang matdita idirabi eh. Awan nga rudan lakay. Ang mga ano kinursunadaan dagiti lumablabas. Ay, sana mabalain. 5,000 tigastos ko itidayjay amula. Sigurado ka kadi ang mapukpukaw. Ang mga nadalaang dita, kiti mo nakita. Ay, bumangon ka man nga raw, tatulungan na kamang sapol lakay. Asino ngamin ay tinangibag agumatang ka itimulaan ng ina. Sa mo i-display di taror. Ay, haan niya kalakit din lakay. Alangan mat kay ti silid ti pangikargak iti mula kat pang display mat at talaga day jay. Anya ti pa kay stressan nyo, tatago daw. Si Kamagayam Lucas. Sapsapulag ti mapukpukaw amula ni Nanam Olivia. Tinakaw da, tata? At hapon mi nga adda tinang takaw. Tadi mi mutan makita. Itay pa'y asap sa pulon mi. Ngamawan mo. Ni, hasino ay nga tatay tangag tatakaw, tata? Dahil ti saan mi nga amo. Sapay awan ti CCTV. CCTV ti karuba ay tata. Ipadas min tumat tagsarutsod. 5,000 gamin. Ti kataday ti amula. Wala, tata. Nang runakit nangina pa'y gaya. Agpos kay mutlaang iti Facebook, tata. Anyat amu tayo. Ang mga numasyan tinang takaw kat isubli na. Sapay lako maa. Tapos saanan analiday ni Nanam. Mapukpukaw timula ni Nana Olivia, lakay. Nangina pa'y kanungarod kuna ni tatago daw. 5,000 ka no? Amok no asino tinagtakaw. Ay nawaw. Nakitam bakit? Ni Nana Olivia ti kayat ko ang makasarita lakay. Masapon nga agsarita kami iti personal. Tapno maibagak met no anya tinakita. Iranam ti mapan itayanda. Iti kasto nga oras ta sigurado asan abisi dagi jay. Wen, mga anak labiit. Anya tinakita maya bakit? Kuryosak lang. Basta, adda tinakita. Kat iso ti ipulong ko kan Nana Olivia inton madamdama. Di da pa'y insubli ti mulam at tinakaw da, Nana Olivia. Ay da, talaga nga awanan. Awan konsensya day jay nga agtatakaw. Amok no asino tinangala, Nana. Siya kun ti witness mo. Ay nawaw. No amaw, asino nga ron, Freda? Ni Nora, Anya? nakita nga iso tinang bagkat iti mulay Nana. Ay, wan. Malagip kaw anadakamat na akursunada na dayjay amulak idinakita na. Nakitam day ta, Nana. Kasla na singpet no kitaam. Ngam agtatakaw mo't gayam iti mula. Awanan baen dayjay anora lakay. Apay ni Laura bakit? Isumagayam tinang bagkat iti mulak ang mapukpukaw. Anya? At nakaditi pamanagnag mo iti kasta nga ibagbagang bakit? Nakita ni Freda lakay. Isaw ti may naimbaga itay. At dangarot ti ebidensya ni Freda a witness mo. Isuabis mo ti nakakita lakay. Ay, di mo patpatsintan yaman amang mangag mo. No awan mo ti ebidensyada. No agul uli makaklatan. Ang mga no ulitin ng tumanan lakay. Agruam kit di dayjay ataaw. Nay. Mayat mo tiisem mo ang nagawid, Freda. Ta successful tinaramid ko. Ay, napakawa na mapaw. Adda man ang tiinaramid mo akalukwanan niya. Ay na, saan akalukwan day jay, tapno ibagakan ka. Amukit no kasta tiisem mo. Di nakadingamin pakibiyangan lakay. Agraman panagisam ko, pagpari ko tampay. Ay nawaw. Ay. Amok nga dati kahit mo asawa ni tiday tanga isem mo. Si putam bando lumabas dayjay anora godolakay. Nakita kat anapan iti istor itay. Saan kamot asigurado no isong agpay so tinagtakaw iti mulam?
May sapay laang mo ti witness mo. Panagkunam ka de, kat agul-ulbod ni Freda lakay. Awang matira sa untap no agulbod di tao kanyak. Ala, aramidam no anya ti kahit mong aramida. Mugkawan kanto no lumabas na ta anura. Sigurado am laang, tanapatag ti ibagakkan kwa na. Nasakitan ti ulok, agpampanunot lakay. Jack pulos impagaraw pa maaramid mo ti kasjay, Nora. Ha? Saan kaya mawatan, Nana Olivia? Again, dedi amo kapaylaang. Amaw kasi ka tinang takaw itinginginaan na mulak. Ne, awan tinaktakaw ko kada kayo, Nana. Awanan ti ado asaaw. Isublem kit den niya ti tinakaw mau tap numalpasan ti saritaan. Ay, nadalos ti konsensyak, Nana. Narigat ti mapapabasol. Wag kumangay dagiti mulam kat sa anak mat amahilig iti kakasta, Nana. 5,000 day jay, ang mga noin lakom kit dain. Ay, di nakadipat dyan, Nana. Sige, mapan kayo idyan balay tap no makita yo. Di ka naglibak ta adda witness kaw, adda nakakita binagkat mo ti pasawk. Asino day ta witness yun, Nana? Di mon saludsudan mo asinaw. Irwar mo kit di ti masetas kaw at tinakaw mau. Sa dino tinaggapuan, Marinora? Iti ayan da, Nana Olivia. Pinaayaban na, tasyak kanu timpulong ti witness na anang takaw itinginginaan na mula na. Ay nawa, sikat ti pinabasol da? Siyak ti pinabasol na dya a witness, iti ba nag-adyak mat inaramid? Sa anak mat nga agtatakaw? No kasta, si kagayam tinapan impulong ni Freda, idinapan iti ayan da na Olivia. Apay kumangay nga ramida ni Mari Freda ti kasjay pare. Panagkunak, kayat na ti bumalis ken kamare. Malagip mo ti 15 pesos alod apag saksakitan tinakam na ken kamare. Malagip mo. Sigurado ka kadi ani Nora tinakitam anang bagkat itimula ni Nana Olivia, bakit? Medyo nasipngat. Ngam amok ani Marinora tinakita. At idugkat tibok na. Ay. San anasaya ata nagpulong kay Jay, bakit? No saan ka maggaya masigurado? Gaputa atid dugtibuok na, ni Nora adagosay. Kabisadok tila nga day taanora lakay. No di mo nakita ti rupa na, saan a 100% sure ani Marinora tinakitam, ay nawaw. Kabisadok nga rod ti itsura day taanora. Di ka man agin witness dita, no inuulpod mo ti istoryam. Di siya kontolbad. Kaya't ko lang mati makabalas iti kumare. Di rumwar ti putno, agar aramid ka iti istorya, takayat mo ti makabalas. Para lang iti 15 pesos alod, iraman mo pa yan ni Nana Olivia. Ay, saan anasaya at ti kasta bakit? Gulo ti pagbanagan ti kasta aramidam. Apay ngayong bagbagam asyakti ng takaw iti masetas ni Nana Olivia, uray sanmat. Iramraman mo pa'y ni Nana iti sakit tinakam mo kanyak, gapulang iti dayta alod. Witness ak nga rod. Alaman nga rod, napudno ang nakita nak, anya ti kulay ti kawis ko. Ay kuha. Nagado. Basta. Anya nga oras ang nakita nak iti arubayan da Nana Olivia. Ita di ka makasungbat iti diretsyo kanyak. Makonsensya ka kumamat. Sorry friend. Kinapudno na. Nagulbudak ka talaga. Takayat ko ti makabalas kan ka. Anya nga rod ita ti aramidag. Kagurguran ako ni Nana Olivia gapo iti inuulbod nga istoryam kan kwa na. Pinagbalin na kadakas. Saan ko lang ana ilot ti utangam kastakan? Sorry mare. Pakawanin na kuman. Kasano ko mga agsubli ti sigod alin nangan ta kas aggayam no kas tamat ti aramidam? Saanin ang maulit. Promise. Sakbay pakawanan ka. Kasaritan pa'y ni Nana Olivia. Kas taunay ti ungat na kanyak no amom laang. Paano nga aldawan tinapalabas? Ngam di mo nagpakpakita na dyan Nora kanyak. Ay nawaw, relax ka kanilaang, Olivia. Kasano kumama kapag relaxag? Iti kinaado ti mulak amasitas. Ti pa'y magkanginaan tinapili na at tinakaw. Nagbutang siguro king ka Dati nakakita kin kwa na. Ngam ilibak na pa'y laang ngamain. Ay na, amangan mo't nupudno, ti ibagpagan. Amangan no talaga asaan nga iso tinagtakaw bakit? Amangan no mapagpabaso laang.
No saan nga isaw, apay nga raw na di matan umay. Una, tanuag sarita kayo, kat ipilit mo ti kayat mo. Di mo ding gantiside naman. Naimbag man ta nagpakita ka kanyak Nora. Anya ngay, bayadam ka day, wano isublime timulak at tinakaw mau. Ni friend at timang ipalawag iti amin, nana. Ah, Ay, kuwang amin, Nana Olivia. anya, Saan apod no tiimbagak kada kayo? no kasta, saan ani Nora tinagtakaw? Saan, Nana? Nagulbudak kada kayo. Takayat ko lang ti bumalos iti gayim ko. Nasakit nga min tinakam ko. Idi saan na nga inlod ti utangak alod. No saan ani Nora? Ibagam kanyak, no asinaw, itamat laang. Diyak amo, Nana, tawan mo tinakita. Diyak amo no asino ti agtatakaw. Anya? Pasensya ka na ano pinagsasawan ka iti dayjay nga aldaw, Nora. Madanagan aklaang at talaga iti mulak amapukpukaw. Okay lang, Nana. Tinapatag ita, kat nalawlawaganan ti amin ka na kayo. Sana siyak tinagtakaw. Kaya't lang ni Fred at ibumalas kanyak, iso nagulbud ka na kayo. Ay na, talaga dayjay a Freda. Proud pa'y amang ibaga nga iso ti witness kaw. Tagayam, inuulbod ma ti rumrumwar iti ngiwat na. Da kayon ti makamungag sarita, Nana. Auta kundi ta. Ay kapasensya ka man na, Nora. Bayam, taikak iti leksyon day dya agayim mau. Agyaman ak, Nana. Amaw si ka, Freda. Naglain ka nga gulbod. Iramraman nakpaikit dahin tapno lang makabalas kay tigayim mau. Ay, sorry, Nana. Basol ko dayjay. Imbabain nak iti sangwanan ni Nora. Sapay lang kumaata, mapakawan nak, Nana. Intun sumarunaw, di mo nararamidan ti kasta. No adda saan nyo nagkinawatan iti gayem mau. No adda sakit tinakam mo iti gayem mau. Idiritsumken kwa na. Saan aday ta iramraman mo iti sabali a tao. Naimbag tasaan ko nga impabarangay ni Nora. Siyak tumayla ang tinakababae no bilang. Talaga adyak amo no asino tinagtakaw, Nana. Ninesa, di ta ka bang ibang abarangay tinagtakaw? Kasanom adamuan lakay. At ti insinti ka aruba tayo a videos ti CCTV da. Huwan nga agpaisaw. Ti awanan pa'y na babae. Sapay lang kumata, saan pa'y anala daw ti amin, Nana. Pakawanin na kumaitibidot ko. Pakawanan ka. Gamsan akayat asawan day ta apagtalkan ka manay. Napudot ti ulo ni Nana Olivia kanyak lakay. Basol mo mutlang No apay ngamin anagulbud ka. Kaya't ko lang ang mati makabalos. Ho, kaputa kayat mo ti makabalas. Panagtalik mo ni Nana Olivia tinadadaay. Kamalik dayjay lakay. Ay na, bakit? Ikatum ngamin ti panunot mo day ta bumalas-balas. Hey, kundi ka ag-witness no inuulbod gayam. Tad-adda dumakkel ti gulo no kasta taramid mo. Wan lakay. Saanan ang maulit ti kastoy anapasamak. Ay, nawaw! No apayo nga agkumare, apayo laeng. Di kay agbinales, di kay mangiraman iti sabali a tao. Di kay agaramid iti inulbud nga istorya. Solbaran nyo kitdi, tapno saanan a dumakkelpay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agaliwaksay ka, ken nakapudpudot, Mari Ami. Awan ka diti aramidam, marinene. No awan, agkuyog ta nga agpasalon. Libre, Mare. Ay katmatik daytan amare. No siyak ti agayab, siyak ti aggastos. O, anya ngay. Mayat ka sumurot. Diyak ngamin kabisado iti sentro, mare. May mayat no adda ka akaduak. Nangalaam iti kwarta agastusan ta, Mare. Impaw iti kabsat ko nga adda iti abroad, mare. Naimbag ka pa'y, Mare. Uray awan trabaho, adamang ipaupahuit ken ka. Kasta talaga, no adda ti sponsor, mare. Anya nga oras nga grubot ta ngay, Mare. Magdigos kan, tadagasan ka inton madamdama. Alauna, mare. Rumwar kami ken ni Mari Ami itananang. Ay nawaw, sa dino manaon ti papananyaw. Ilibre na kano, nanang. Manaon? Agpasalon ken agmol kami. Di kay madanagan, tati kumarik ti aggastos, nanang. Bangalaan kumamot nga iti kumarim iti kwarta. Kat makipurpurdiya mo lang. Inpawit ka no ti kabsat nang agtrabaho ija abroad, nanang. Kita anak ko. Ang mga Ay di kay madanagan, nanang. No adda sobra, mangyawi dakto iti makan na para kada kayaw. Ay saan nun? Saan nakakaskan ka na usum iti libray? Sa bagay, kasta mo laang ni tatang mo, idi si bibiyag pay laang. Ni nanang mat. Pudno maut, awan tinagdumaan nyo iti day di tatang mo, no libre ti saritaan. Pautangan nakpay man iti sa nga gasot, pali Michael. Ay nawaw. Kasusuldo tayo lang, pare Jano. Impadulin ko kini bakit ko ti sweldo. Iso nga awan apulos ti inigamak pali. Apay ngamin nga inremit mo amin, pare. Nang ibahati ka kumamot, ay ti pare ti bagim. San amabalin pali? Piso tupay ako lang kit sa pulin ni bakit ko. Anya? Ti kaya't nakit kumpleto ti limit ko ken kuha na pali. Anya? Kasanumot nga iti para kin ka, pare. Nasaysayat metlay ang tikas to'y pali. Taplo makaulnong kami adakos. Amumit nga dati iulnungan mi ken ni bakit ko. Sige. Wabuludan ka. Gamso ka tamadagos, pare. Ilibre ka itibag mo, mare. Naibus sabot ang ti kwarta, Mare. Ay na, si kaki di mo, mare. Sa anak ang maibusan. Ado ti kwartak ijay balay. Anya? Agawaam ki di ti agpili. Siya kun ti makaamo nga agbayad. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ilista. Ilibrekan ka. Daytoy latan, Mare. Daytoy. Oh, daytoy pa'y mare. Sigurado abagay mo. Ay, umanayon ti Maysa, Mare. Di ka kadin agin-agin, mare. Amok matlaang akayat mo. Dua tiga tangem. Tapno adamot ti pagsinsin no katem nga usaran Adda ka di pa'y papananta, Mare. Ay, adu pa'y mare. Masigurado kang ag-enjoy ta iti sumaruno a papananta. Ay nawaw, nagaduan na kasupot ni anak ko. Ay, inlibre ni Mari Ami dagita, nanang. Anya, Kitaam, nanang. Nagpamanicure kan nagpapidicure kami. Kan nag-shopping kami, pay. ay sos, isublim dagita. Di mo ibirbirok ti pakaisagmakam si kanenay. Ay, nawaw. Apay kumamat, nanang. Sayang ano isublik. Libre ko naman. Talaga nga ibirbirok mo ti pakaisagmakam. Gaputa libre, inawat mo matadagosan. Ay puunay kan ay anak ko. Asino matisan ang mga yat iti libre ngay, nanang. Ay naapo aya. Nakaunti silaw. Kaya't asawan day ta. Simang putan nila kay ko. Ay,
Idulin ko pala ang tiginatgatang ko dito'y malikodan ti Ritaw. Tapno di na makita. Sigurado nga adumanin ti saludsod na numakita na. Nay. Anda ka magayaman ba kayo? Kuna lagi din o sino tinang ilukat iti Rida. Nagapuam? Ay, kwa, pasensya kan lakay. Nagapo kami iti kumarik ijay sentro. Nay. Nagpa-cutics ka ba ya? Ay, kwa, free laang na ito'y lakay. Holiday ngamin ita. Iso nga adati free manicure kan pedicure iti salon anapanan mi iti kumarik. Kunak ano binayadam manan. Agpalis ka nga rudan. Tamang rabiitan. Sa anak amabisin lakay. Anya? Umuna kalatan, mga anak to numariknak tibisin ko. Nakitamday dyan ni anak ko. Ti anya, nanang. At dati nag-deliver iti ayan ni Kumarim Amay. Ay, unagpaiso. Makan siguro man ang nanang. Ay, agsisinnukat ti ag-deliver iti makan iti ayan da. Awan siguro nila kay nanang. Mapanak man iti ayan ti kumarik. Anya, Mapanak laang makimerienda tapno makatipid tayo nanang. Agawilak tumala dagos. ay naapo. Dayta ti pagalistuam, libre. Ay kaanya pa ingarod ngay nanang. Librin ko naman. Ay Mari Ame, umay ko isubli to'y manlukong mau. Agtugaw ka pa'y amare, agmeriendata. Ah? At dati in-order ko a pizza, burger, kan milk tea. Agtugaw ka taramanam. Ay na, agyaman naklaunay Mari Ame. Ay na, mabsuga manan. Agpalok magtaman, mare. Ay, masaludsud ko man Mare. Anya ka oras di panagawid nila kay mo. Ang mga numakita nak dito'y balayok at makaungat. Di ka madanagan, mare. Malum ti panagawid nila kay ko. Ibusin takit diti na i-deliver amakan. Tapno saan amakita nila kay ko. Pali dyan, no. Anya launay ti pampanunutem, ha? At ang amin ti madlaw ko kin bakit ko pare. Anya reta, pale? Lumukluk magpare. Anya? Diyak magkayat nga idiretso kin ko na. Tama nga no isupay ti pagsakitan tinagam na. Amangan met no masikaw ni bakit mo, pale? Sinyalis ka di ti masigog ti kas dyan pare. Siguro, pale. Te kasaya atan nga alamiden. Kahit kasalitam ti asawam. Tapno maamwam ati pudno. Saan tamit amamad to? Mabalin ka din agsarita ta bakit? May papanitian niya dyan, no? Madlaw ko ngamin alumukluk magka. Anya ti ko nam? Ulit man. Uy, awam ti kinalukmag ka, ha? Sana kasta bakit? Amangan ko nak numasikugkan. Anya? Limok maglaang masikog adagosan. Senyalis ka numot dahi ti masikog. Tapno ibagakkan ka sa anak amasikog, Jano. Limok magak laeng ngam sa anak amasikog, period. Mala, wala. Saanin no saan? Diyak mo ipilit, bakit? Si kamo gayam day ta amay. Limok magka Ay nawaw. Anya kumaitano limok magak nana. Awan mo't kit day. Kasta talaga. Numakan akanayom ti kasangsangaw. Lumukmag talaga. Wina, tada ti kwartak. Agpa-deliver ak iti kanak no kaano akay kayat ko nana. Wan nga road. Inaldaw nga adda ti agi-deliver iti ayan yaw. Ulitak manin ana na. Adda ti pagbayad ko. Uray manupay ti umay ag-deliver ijay balay ket kabaelak kabayadan. Nasabat ko ni Kumarim Ami di ta kalsada itay ni anak ko. Nalukmagmuteng. Kasano kat naimastikan kanin nanang. Amo ka din ni Janaw nga inaldaw nga adda ti ag-deliver di ta balay da. Saan nanang? Nalaing mat ngamin ni kumarek, taira na ti agpa-deliver no kasta nga awan nila kay na. Anya? Ay, pangalalaan na nga ta iti kwarta agas gastusan na. Dagulit kayo mat nanang. Saan ka di nga imbagak kada kayo apaw-paw itan ti kabsat na nga day abroad? Imposible no kanayon nga ipauitan da, anak ko.
Ay, kaawan ti bibiyang tayo ditan, ananang. Saan ko apakibibiangan? Madanagan aklaeng, tamangan no mairaman ka, no adati dumteng aparikaw. Nang rona pa ikat na iranod ka iti kwartana. Ay, awan ti dakas ang mapasamak, nanang. Relax kayo kadilaan. Sa maysa, saan ko mata pinilit ni Mari Ame? Iso, tinagboluntaryo amang ilibre kanyak, nanang. Asino timawag dyan no lakay? Ni Manang Lili, salsalod-suden na, nadda ka no tipang down ta itigatangan ta a house in Latda. Mano ka no aya? 150,000 ti down payment, bakit? Manag ko nagkat umanayan di kwarta nga impadulin ko gayon ka. Tinaduma, binulan to ahulugan tay. Ha? Manuabulan mo ta swildok tay dyan? Ay, mabiit na ang tabilangak lakay. Sige, baga anak to, no kasano, tapno amok ti ibagakin ni Manang Lili. 1,000 laang ang tinabati a kwarta. Ay nawaw, nasken a makapagpanunutak iti rason. Tapno saan nga agungot ti asawa kanya. Saan a mabalin a maamuan na ati kwarta nga impadulin na. Ket nagastos kun iti salon ken makmakan. Kumusta nga eh? Umanay ka di, bakit? Ni, apay nga agrong haab ka nga eh. Lakay, mapukpukaw. Mapukpukaw ti kwarta nga impadulin mo kanya. Anya? Kasano ko maamapukaw kat adalahin mo dito'y balay? Ang mga no dalahan dito bakit? Ang mga no na mispris mo laang. Awa na talaga lakay. Itay pa'y abirbiro ka. Ngamjak mo't makita. Amangan kunak no tinakaw dagitang tatakaw. Tulungan ka laang namang sapol bakit? Adalaang siguro tinakainayunan na. Una yan tikas to'y mapaspasamak lakay. Sa dino aya tinang idulinam. Iti maleta iti sirok ti kamata lakay. Di ka agsangit. Bakit? Kasla ka laubing. Pagtulungan ta, birukan na ta kwarta. Mabirukan tanto ka di. Anya dyan, naramag ko mapukpukaw ti kwartayo, pali. Wan karot, pare Michael. Naawan iti nang idulinan ni bakit ko. Ha? Kasalumit ang napasamak na ita, pali. Na kayo laang mitagnanad iti balayo. Diyak man na mo, pare. Parikot ko ita. Tawan ti pagbayad mi iti house in lot agatangan mi kuma. Kasali itam ni bakit mo, pali. Amangan met no dati sa bali anang usalan na. Awan ka numot, pare. Ay, di ka pa kampante, pali. Agobselbal ka. Amangan no nagilimid ni bakit mo ken ka. Anya? Amangan no na ilawaan anang gastos, pali. Kastakit dagiti tao nga agagatel nga gastos no makaigim iti kwarta. Ay nawaw, nagado a box ti pizza, kas kadaan niya dita. Ame! Ame! Umay ka mambay! Agawaam ta napatagtibakan ka! Anya day jela kay. Anya ti kayat asawan dagitoy, ah? Sikatinangan ka dagitoy? Ay, kuwan lakay. Ibagam ti pudno kanya. Mapukpukaw ka di ti kwartatawon no. Ay, kuwan lakay. Inlibre dala ang dagita kanya. Kat no naurnong dito'y basuraan. Isumat lagayam alumuklok magka. Igat gatang mo gaya man iti kumpurmi ti kwarta apara ko maiti house in lot agatangan ta. Lakay. Kasano pa yun ita? Amangan kit din na inliblibrim pa iti kumaram. Adaman ti kahit ko sa ludsudan, nene. Anya day tamanong dyan, oh. Sika ka diti kadwa ti asawa. Anang igas-gastos iti kwartami. Ay, ne, awan ti amok may papan iti day tabanag, manong dyan, oh. Ibagam ti pudno. No di mo kayat ti mairaman iti unget ko. Ah, ay, kwa, manong. Ay, kinapudno na. Dutin na ilibre ni Mari Ami kanyak. Among ka di, no nangalaan na iti inlibre na kin ka. Ay, ti ko na nakit. Pau ti abroad akabsat na. Inulbudan na ka ti kumarim, mare. Ti kwarta ginastos yo, kat kwarta ang nagrigrigatak. Anya? Agrason ka pa'y laang nga napukaw, tagayam ginastos mon. Pauna yung tikas taami. Pangasim ko maata di nakungtan lakay. Itikas tangay naramid mo.
Ekspektaram asa anak nga gunget, ha? Jak mating gagara lakay. Agin sa sangit ka kanumat, idi napalabas nga aldaw, tagayam na igastos mon. Agasong nga dita 8,000 lang ang tinagbate. Iso alimok magka. Pasensya kan nagrasunak lakay. Anya nga rodo nita? Pangalaan ta nga iti ibayad takin ni Manang Lili. Jakam mo lakay. Ay na, usanak lagag pampanunot. Panawan ka talagan. Matalimudaw na tao na gusto lang teacher mo. Nay, isaksa ko mo dagiti intad ti kumare manak ko. Isubli ko, nanang. Sweldo mo ngayam nila kay na tinliblibre na kanyak. Ay, kunakon ka. Ay na, makapadanag, nanang. Diyak kaya ti may ramraman iti apa na no bilang laeng. Kasano nga raw dagiti kwarta ginastos na itikinkin nanyo. Ay, bayadak matlaeng, nanang. Narigatan. Day tangamin, naisum kay ti libre. Imbes abagbagaam ti gayem mo, tadi na saysayangan ti kwarta na. Kunak lupod no nga ipawpaw iti kabsat na ti kwarta a ginastos mi, nanang. Ti bagam kit day, alis to kay ti libre. Nagbutang kalaeng tanilakay na amis mo tinakisaritakan ka. Kas ka lang amin agpipisain. Basta nangagmua libre, apaw, sumurot kamot adagosaan. Anya ngay ita, si kamo lang tagbayad. Kasano nga yan ti house and lot agatangan ta kumalakay. Awanin na. Ni, apay ngay. Ay nako, agsaludsod ka pa lang mat. Awanin taginastos mo mat ti kwarta ama i-down payment ko ma. Saan tangaroden nga umakar? Ano usam tag na dito kalapaw ta? Ano usam ure nakapudpudot? Anya nga, kinan mo mat ti kwarta para kumay ti house in lot agatangin ta. Jak lakit di maanusan ti pudot na dito'y lakay. Ay na, di ka agreklamo akasta, taday ta ti pinilim. Saan ka mapagtalkan no kwarta ti saritaan, taggagatil ka mang gastos? Ay, nawaw! Di mo gastusan ti kwarta nga adda na kaiplanuan na. Tapno awan ti pagapaan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpaili ka di ita, Jelay. Ay, uwan na nabibihan, apay ka di. Mabalin ka di ti agpaw et nakaw. Anya ti pagatang yo ayan, nana. 5 kilo ti baboy ko manakaw. Dayta ka di lang, nana. 5 kilo a baboy, ken 3 kilo a bangaws. Ay, nawaw, nagadun, nana. Ay, tidaduma, ipasida kadagiti umay makipurdiya. Anya ti mabatay, isubot tiya bastumi dito'y balay. O sige, siya kung ti makamo, nana. Ay na, agyaman naklaunay nakaw. Mangted aklaangan iti gunggunam. Mangted kay matlaang iti plete ti kargayo, anana. Ay nako, nagadun akar ni dayta, bakit? Ay, di mo pakibiyangan dagita. Ngamin, saan tako ko dagita lakay? Impagatang ni Nana Vivian dagita. Apay nga rut adi mo imbati iti ayanda. Basta, bayampay lang dita. Siyak ti makamo amang itulo dinton madamdama. Bampanugam lang tibagim bakit? Apay ngamin apakibiyangam ayakat saan matas ka ti mabannog. Konsernak lang kin ka.
Saan nga amin nga aramidek katrumbang apakibiyangam andong? Alawanin. Agulimag akon. Kasta aguli magkalatan tapno awan tiriri. Limabasan tinagbiyahe ngam awampay matipawit ko akarni kan bangos kan ni Jelay. Mga nalipatan na bikteng bakit? Ay, huwan nga rodan ilo lakay. Sapay rumabiin. Kasano pa yung data? Anya nga tanumapan mula ang alaan ijabalayda. Win at daitay? Itay pa'y alimabas di nagbiyahe alugan. Awang mo tinaduma pagluganan na no bilang laang. Mapanak lagi ni Jabalayda. Ay, nasaysaya at pa'y lakay. Ang mga nunalipatan na laang ngayon padagas iti driver. Win gayang bakit? Mano kilot impawit mo? Kabail ang mabagkatan day jay. 5 kilo akar ni ti baboy kan 3 kilo abangos. Adu sampay ti mapantan eh. Adu matiar aramidik dito'y balay lakay. Okay lang bakit? Saan mo't una na dagseng? Kan asidig lang mo't tibalayda. Alang arudan, agrubot kan tapno saan ka marabyan. Di mo liplipatan nga alaan ti resibo kan kuana Ne, imay kayo matata. Itulod ko kumanto yung pagatang ni Nana Vivian kat. Isuti umay ko alaang nakong. Kabalan nyo kadyabagkatan tata. Wayne, awang bitisa nga pula kilaw. Agkapi kayo pa'y atata. Ay, saan? Umay ko lang alaang timpawit ni Nanam. Agawit ak miladagos, tapno sa anak ka marabyan. Ato iti sukli ni Nana. Ay, at ka di ti resibo na kong. Ay, saan kun nga inala? Iso nga insurat ko latan ti presyo. Dahito yan ti pakita yung kanina na Vivian tata. Ngimi na ti magatgatang ita tata. Agyaman ak na kong. O sige, mapana kong. Ay, mabit lang tata. Idublik ti supot ti karne kan bangos. Amangan kit din umaburay-rayan di ta kalsada. Nasa pakalauna na nakariyan bakit? Wala, tagluto ak pa iti may pakan kadag iti pordia nga trabaho iti talon. Tulungan kan. Mabit lang lakay. Daytoy kadila ang ti karnit baboy nga intod ni Jelay kan ka. Wayne bakit? Apay, adda ka di ti parikaw. Kaslawang may 5 kilo lakay. Kan, uray ti bangos. Kasla naksayan malaang. Isumit lang tinadlaw ko, idinapan ko inala. Nalagaan may. Amang ano kinasayan na. Nan, irwar mo man ti kiluan ta ikilok man. Nalipatam ka di abinulog ti anak ta. Di da pa insublay. San pa'y? Ilutong kitin. Konsensya na ba't na? Nuluklukon na tipada na tao. Agruam lakit di inubaybay antayaw. Awan pa'y resibo nga intid na. Jak mga min pinagan ano idirabi. Idi kita ag tinakasurat iti papel idi agsapa. Nagngina magayam ti binayadan na. Ngimi na kano, ti magatgatang bakit? Ngimi na, wano kinupit na. Asino ti makinkukoy ti karni ti baboy kan bangos iti ref, Jelay, bakit? Kukwat na asino kumapay ngay? Nangalaam iting gatang mo. Awan mo ti extra budget ta para iti bangos kan karne. Tamanulaang mo tintig ko pagpalingkim iti agsapa, bakit? Ay nawaw, saludsudam mat amin lakay. Anya kalakit din aya. No kayat mo ti agsida iti baboy wano bangos, agluto kalatan. Sana day ta saludsudam amin. Mas dawak lang mo't no sa dino tinangalaam iting gatang mo. Awanan ti ado asao. Di ka manaktak. Kas makita mo't, busy Ne, di mo mat ipakpakaam mo nga umay ka dito'y balay ita marirema. Awan iti planok ti umay, mare. Di magasakla ang idinakitak ngagsagsagad kay iti paraangan niya. Ay, manganta pa'y amare. Agsidata iti sinigang abangos. Ay nawaw, saanan mare? Nabsugak pa eh. Mga lakakit di itiin na po'y kansidam. Tapno at damat kagiddan ko amangan. Sagpaminsan lang arudan nga umay ka dito'y balay. Di mo pa'y matpatgantikid daw kukun kamare. Ala, tapno awan maibagbagam. Mga anak kon mare. Kasta amare. At to'y tibagim. Amok kat apaboritom ti ulo ti bangos. Sagay sa tamare. Anya tinluto mo masida, bakit? Ada na bati asinigang abangos di talakay.
Ay no, karni ti baboy idi napalabas nga aldaw. Ita, bangus may. Nalas daytan lakay. Bareng agpaw ito. Ha? Anya ti kunam? Ay, kwa, lakay. Ay, awan day jay. Lipatam latan nga day bagak. Ituloy mo man ti ibagam kumaitay. Amangan no addamanen. Ne. Adan samot kalukkom nga aramidam bakit? Ay, nawaw. Awan dakas nga aramida. Ay na, amangan ko na no kinisayam ti impaw it ni Nana Vivian kin ka, idi nagpasintro ka. Iti anya kumaga po nga aramidik ti kastangay. Ay. Sana ang agtatakawan niya. Awan ka di ti pakipurdiyamit ha. Agpasentro ak italakay. Ne, kaano laang mat idi na udi ang nagpasintro ka bakit? Makitkitam dagiti alistan lakay. Adu dagiti kaaruba tayo ang nagpawit kanyak. Nang tada iti gunggunak lakay. May mayat samat da ito at trabaho. Dakdakkel ti maurnong kuno kwa. Wan ang awan mo tilugan mo. Kat adamat jek nga agbibiyahe lakay. Takin ka rita. No ka ba ilam laki di, nyangay nga ron. Ay uwan dago sak ama kaurnong no kastoy lakay. Dakkel matit ito dagong gunak. Adapay naimas amasida. Kumusta ka mat bakit? Ay, namambanugak nga rod. Ado timpagatang dagiti karuba. Ay, makapabanog ti agbagkat ken magmag na lakay. Ay nawaw, unak tumat nga mingking ka bakit? Narigat ti kasta trabaho na awan ti service mo. Nga masulit mat lakay. Manungarot ti naurnong mo. Jakon ibaga numano. Basta, dakdakkel ngam ti pordiyak iti maysa nga aldaw dito'y lugar tayo. Ba't nga ron no kasta? Napunno pa iti refta. Ay niya. Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak italakay. Sayang, no adapay ti mayat nga agpawit. Ibagak anasapsapa tapno amom. Bakit? Naibos mo gaya mo yung asukar kinasinta. Ay, sapay awan asidag nga istor dito'y lugar tayo. Diyak ba't kaya ti agpawit iti day jelay? Ang mga numaksayan tumanan. Kuno saan, nayunan namanan ti presyo tapno adda kupit na. Nirema nga'y. Ang mga magpailay. Isulangin ti pangipaw itam. Mapagtalkan da dyan. Malay, ipadas ko ti mapan iti ayan na inton madamdama lakay. Panunutan pa, no anya ti daduma nga ipagatang tatap, no sulit titid ko apletay. Mangtid kay ti papel. Tas akong ti makaamo amang ilista bakit? Sakmailaing ti mapan itayin ni Rayman. Tapno saan ka na mabanyag kasi kamay. Si kamagayam ti lumabas pare andong. Mabiit man laang tada sa ludsuda. Anya ti salud-sudam, mare. Agpasentro nga ta ni Mari Jelay ita. Wan, mare. Madamang agsagsagana itay pimanawak. Apay kuma. Sa anak ngamin ama kapan ije sentro ita. Agpaw itak kumakan kwa na. Mangtadaklaangan iti gunggunana. Mapan ka lang ni Jibala, mare. At damat lang ti pahu iti daduma akarubakan kwa na. Dakkel siguro ti itadagong gunana niya pare. Iso kaya naman. Ay, wana, mare. Umanay mo tinapurdiya na iti may sangal daw. No daduma ka, sobra pa Iso kay kaya namutan no kasta nga dati agipaw-paw itkin kwa na no agpasintraw. Agpaili ka kaday. Rima na kong. Saan, Tata Danilo? Apay ko ma. Ay nawaw. Kasano pa yan? Apay ko ma, Tata. Agda ko matipaw itmiking ka. Ni Mari Jelay, Tata. Iso ti agpasentro ita. Ado ka nung amin, tinagpapaw itkan kwa na akalugaran tayo. Nini, twice a week sa amat nagpailay. Kay kayat na tamay do dakkel ka no mati ito dagiti ka aruba agunggunana. No kasta nga agpaw itda, Tata. At damat lang ang tipagatang ko kankwana. No kayat nyo kat inayon nyo tilistaan nyo itilistaak. Siya kun ti makaamo amang tad itigunggunan ni Mari Jelay. Saludsudot pa ni Nanang Vivian no kayat na nakong. Ay nawaw, saan yan akasapulan, Tata? Nadagaming ti bandri ko, ti kumaring. Hindi na minsan na nagpawit ni Nanang Vivian. Kinisayan na ti bangos yung karneng. San lang nga dita?
Ninayunan na pa iti presyo. Tapno adda ti kopi na. Anya? Wain, kay tatipod na. Isungawarin ti panagtalik ni nanam kinkwana. Di bali tata, siyak ti makaam mo. No kasta ter aramidan ni Mari Jelay, dumawat tayo iti resibo. Kantimbangan tayo dagiti impaw it tayo. Tapno makasigurado tayo nga awan ti maloko na. Adda ka kadi, Mari Jelay. Sumrek ka, mare. Agpawitak man, Mare. Nadamag ko nga minkan lakay mo nga agpasentro ka ita. Ay, wen mare. Mamindo ay ti makalawas nga agpasentro ak. Ngamin, naurnong manan ti pawit dagiti kalugaran tayo. Di damot ngamin masango. Iso akay kayat na no siyak ti mapan agpalingki no aggrocery para kadakwada. Nadamag ko nga rod, Mare. Ay, anya gaya man ti pawit mo, mare. At tilistaan, Mare. Mang tadaklaangan iti gunggunam. I-text nakto no sumangpot ka, Mare. Saan ka nung agpasintro ni Rema, bakit? Ay, nawaw. Sino nga ron ngay tinang tadam iti pawit ta kumalakay. Ni Jelay ka no? Ti pangipawitan na ta iso ti agpasintro ita. Ay, nawaw. Di ka lata ko man nagpawit Ni Rema ka no ti makamaw. Kasano nga raw, nulukwan mat day jay ajelay ti kumari na. Amo mati ugali day jay babae. Imbaga kin Rema kit kunana. Mga lakano ititimbangan na. Kan dawatan na ni Jelay iti resibaw. Tapno awanin ti malukaw, bakit? Ala kung timpagatang ko, Mari Jelay. Tinalabaga nga ko bagtibagim, mare. Resibo ngay, Mare. Daytoy lang ti maitid ko, mare. Ni, awan ka di ti original a resibo, Mare. Jack nga ron amo, mare. Nagkonsamot iti sentro ti original a resibo. Iso nga insurat ko lang ay ti papel. At to'y matisuklim, mare. Ay, nawaw. Ngimi nagayam ti karne ti manok kan tilapia, Mare. Win, mare. 350 per kilo ti manok. Kan 250 mo ti tilapia. Di ka man, Mare. Adda kasinsin kong aglaklako ijay. Isong amok ti presyo. Ay kat agsasabali mo ti presyo iti palengke, amare. Alaman nga rod, Mare. Irwar mo dagiti natang karne kan tilapia tatimbangak man no gusto mo ilaang ti kilo na. Ay nawaw, apay pay lang nga ikilo, mare. Awan ka di ti pa nagtalit mo kanya? Kaya't ko lang ti makasigurado, Mare. Ang mga nukiskis sayam mo dagiti ipaw-paw itmikan ka. At dalang arudan ti kupit mo no kastaan na yun ang ti presyo. Kisayam pailaang ti ginatang mo. Oh, makitam day ta, Mare. Kurang iti kagudwa kilo ti manok kan tilapia. Timot na teng madlaw anak sayan. Saan pa'y nga imabot amay sa kilo? Ay nawaw, kasano kaya napasamak day tamare? Di ka man agin didi, Mare. Amok-amudos mo day ta. Hala, saan mo tamare? Makan kunak no, adadadaal titimbangan mo, mare. Imposible, Mare. Kabarbaro laang dayto, itapni bagakan ka. Sige, irwar mo ti original a resibo. Kan isublim ti kwarta at tinakaw mo, agraman dagiti tilapia, manok kan natang. Kompleto ti binayadak kan ka, Mare. Ngam kasta mo ti aramidam. Magasam day tangay. Adda ti kupit mo. Adda pa'y ti libre a karne. Tilapia kan natang mo. Ay, saan nakakasta, mare? Ay sus, di ka naglibak, Mare. Panagtakaw ti kastangar aramidam. Sa anak apumanaw ditoy, aging gaadi mo isuble dagiti tinakaw mo. Ay na, makapasuro na talaga day tarema. Dadaulan na matidiskarte da tao. Ay, Anya man ti kalukwan ngay narabid mo si ka Jelay. na, kasangsangpet mo lang, kastakit din ti ibagbagam si Kaandong. Bakit? Agdindinamagan di ti lugar tayong agtatakaw ka. Agtatakaw? Wen, taktakawam dagiti tattao agpawiking ka. Ikan na kalangaro din ti gunggunam, kastapay taramidam. Agar aramid lang iti istorya na gitatatao lakay. Patpatsumot. Umapal dala kamin iti baro arakit ko iso akastada. Ay na, di ka naglibak, bakit? Isumot lagayam akanayon amapunno ti refta. Kiskis sayam magayam ti pawit daking ka.
Agraman presyo dagiti gatangam na yunampay. Hagasang may tayo kupit mo. Di ka lagbain mo, bakit? Ag dinamagan dito'y barangay tayo ti Kalukwan day ta Amari Jelay Nana Vivian. Ay, nasaya at ba't? Tapno awanan ti maluko na. Kupitan kan takawan na dagiti customer na. Ag kalintagan ba yung harod nana? Bagay na ti maawagan iti Mrs. Kupit. Kumari kupit ko nam anana. Ay, narigat pa'y amabagbagaan. Taipilit na nga iso ti husto. Uray adda ebidensya. Di na aklunan ti kamalina. Ay, awanan lakay. Awanan ti mayat ngagpawit kanya. Talagang awanan ang tanagwaras dito'y lugar tayo, tinarabid mo. Ay, sayang lakay. Basol mo lang. Dinadaal mo ti panagtalak dagiti tattawakan ka. Birngasan da ka pa yun, iti kumari kupit, dagiti kumarim dito'y lugar tayo. Diyak kaya't ti mabirngasan iti kumari kupit lakay. Yan yang arot ti maramidam ngay, kagpudnumat a kinupitam ida. Naimbag ko nam tasaan da ka pa yung impabarangay. Iso pag nakmam day ta napasamak, bakit? Saan anasaya at atagik kwa ti saan mumut ako kwa? Nawatam? Ay, nawaw! Di ka manggundaway, tapno saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nan ano tinatang amulam iti paraangan tayo, salod, bakit? Kinan nga rod ti manok ti kaaruba lakay. At umutlaang tagrik-reklamo di barangay hall. No saan naman ti mang perdi ti mulad kalding mo. Ora iti kalsada, dagita ataraken ti malislis yan. May mayat samet no adda ordinansa dito'y lugar tayo lakay. Taraken mo, tali mo, tapno awanen ti maperwisyo. Dahil tamot lang tinagsasaritaan mi kadagiti kagawad ko itay bakit? No adda saan ang naipagod, alangan nyo, agruam dagita nga irresponsable. Wain, planuan mi pa na saya. Kan agpamiting kamin tunok Iti kabiitan ko maapanawan lakay. Tano siyak ti mauma ay talaga at tiliwak dagita ang manok. Kabay lang mayamat timang tiliw bakit? Siyak pa iti ko nam. Kabailak ka. Inton bigat gaya man ti meeting, kapitan. Wain, nas ka na masolusyonan ti pareko dagiti bumarangay. Kandap no may palawag tayo lang ti baro nga ordinansa kadagiti adda ti bulo sa taraken na. Wala, kapitan. No apay mo't ngamin adida ipagod wano ikulong dagiti taraken da. Anya kay ti aramiden tayo kadagiti taraken nga kaywara, kapitan. Tiliwan nyo, tapagmultaan tayo, no asino ti saan nga agtungpal iti dayta apaganurutan. Kadagiti makatiliw ngay, kapitan. Adda ka di magunggunada. Anya, No siya ka da matiliw ko, adda ka di gungguna maawat ka, kapitan. ay nawa, gunggunada agos mo ti bagbagam nita kagawad. Narigat nga tatimang tiliw, kapitan. Pagpanunutak pa iti may papaniti dayta banag kagawad. Tinapatag ita, kat maamuan lagi ti bumarangay ti baro nga ordinansa, tapno ammu datar aramidan da. Ano nga di, nadamag ko? At iliwan da ka no titarakan na saan anay pagod sa loob.
Iso tinagmimitingan da di kalman, Tata Amang. Saan kay ka di anak meeting? Saan tadyak mo't ammo nga dagaan ti kasta. Tatamag ko lang iti karubak iti nalpasin ti meeting. No kayat yo, mapan kayo ije balay, ta ipalawag nila kay ko no anya ti impamiting da. Amangan ngamin no kamaliti baga kada kayo, Tata. Anya nga oras ti panagawid ni Kapitan. Alas 5, Tata. Mapan kay lata ije balay, tapno maipalawag nila kay anasaya at kada kayo. Amok nga may sa kayo kadagiti agtartaragan ni ti manok ken kalding tataamang. Iso, ti may sama kagapo. Napay kay mayak ti balayo, Kapitan. Sana kami anak yatin dar iti meeting. Kayat ko amamuan. Nonya ti pamiting yaw. Tapno amok nonya taramidag. Kastoy ngamin. Ato tinawat nga reklamo maipapan kadagiti taraken na makapirdi ti mula. Ken pasali dita kalsada. Iso anang ramid kami iti ordinansa. No adda ti matiliw mi ataraken. Masapul nga agbayad ti makinkukwa sakbay nga irilis mi. Kasalan mo sana makabayad, Kapitan. Noon ti bayad na. Agdalo si barangay hall. Day talaang, Kapitan. Apay alaeng kun kunam tata. San ka di pa nadagsin day ta? Wano, ingat nga tumitimulta. Tikat ko sa Kapitan ka. Day talaang tin pamiting yaw. Well, day talaeng data. Isong agtumpal kayo. No diyo kayat ti mamulta. Well, Kasano nga'y Kapitan? Adda ka digunggo na dagiti opisyalis ang makatiliw iti bulos at arakan? awan ti budget ti barangay. Di alaan tayo iti makolekta a multa. Narigat ti agtiliw, Kapitan. Ay nawa, urupat kwarta talaga dito kagawad. Oh, anya ti kunam, Kapitan? Sige. Mangtadak iti kong gunayo. Gambasit lang nga, ang mga panunutan dagiti bumarangay pagkukwartahan tayo da. Manungay, Kapitan. Pagsaritaan mi pa'y kan barangay sekretary numano, basta da. Ipakaamu yun to no kasanaw. Tapno amu mimat, Kapitan. Nadalusan ti barangay lakay. Awanin dagiti agkaiwara at tarakan. Oray ti kalsada. Awanin dagiti manok kan aso o pasali-sali bakit. Awan ka diti nagrekreklamo iti barangay hall lakay. Awan pa mo. Ta makita intun sumarun o bulan ha. Ay nawaw. Mayat sapay la ko matagtultuloy day ta. Tapno awanin ti pagparikutan tayo abo marangay. Huwag gayam, agpasintro akin ton madamdama. Apay iti sentro. At mapanmigatangan para iti barangay hall. Ang mga nadati pawit mo bakit? Abas tuta ko ma. Ngam siyaklatan ti agpalingkin ton Sabado. Ang mga nuado pa'y ti maibaga dagiti padam nga opisyales. Sapay lugan ti barangay ti aramatin nyo. Ay nawaw. Sa dinaw ti papananyaw, Marilaw. Apay akas ta ti itsuram. Nakakostyum ka ma. Naka-helmet ka. Kaanay awan mat ti motor ma. Proteksyon da ito'y nanang. Tiliwan mi dagiti tarakan nga agkaywara. Anya. Adda itad ni Kapitan Agunggo namin no adda matiliw mi nanang. Ay, rupat kwarta talaga da ito at tao. No mano ti matiliw ko, di extra income mat day jay nanang. Ay, jakamukan ka. No kwarta ti saritaan, alisto ka. Di mo bagay tagbalin a kagawad. Ni nanang mat. Sideline da ito yan. Sa dino ti papanam, kagawad Marilo, nakakostyum ka mo. Sapay naka-helmet, kan boots ka. At dapay sako kan tali nga imot mo. An-anom dagi na yan. Tiliwag dagiti tarakan nga agkaywara salod. Anya, Narigat nga tatimang tiliw. Naghilmeta ka, ta mga numa-aksidente akpay. ay, saan ka nga rodan nga ag-report iji barangay hall? Dumagasak to ahinton madamdama. Kita ama, ang mga nuday tamot ten mang tiliw iti tarakan abulos ter aramidam. Balon mo lakay. Agyaman bakit? Ay nawaw, di ka mat makaisam. Adda ka di parikot mo. Bakit?
Itay pangururayag dita kagawad Marilo. Ngamawan mo't nga report. Di na pa'y mo't sinungbatan ti awag ko. Nasalaw ko di ta kalsada itay napanak gimatang iti ilutok a pangaldawam, lakay. Anya ti kunana. Naka-helmet mat, lakay. Kun adda imat na asako kun tali. Anya? Tiliwan na kano dagiti taraken nga agkaiwara. Ay nawaw. Gaputa imbagak nga dagong gunada no adda matiliw da. Isukit din taramidan na. Anyan? No apay ngamin nga ikam ida iti gunggunada ah. Wala, tanarigat kanumot nga rutimang tiliw iti pulo sa tarakan bakay. Ay nawaw. Ay nagloko kan Marilo. Apay nga inyawid mo dagita amanok ken kalding dito'y balay. Di kay madanagan, nanang. Itulod ko iti barangay hall inton madamdama. Ay nawaw. Saan ka nag-duty para lang iti dayta abanag? Ni nanang mat. Sana makauawat. Oh, kita maiwaran ti rugit day ti paraangan. No apay ngamin nga inyawid mo pay lang dito'y balay. Di mo kidin diritso iti barangay hall. Mga anak pa'y mat ananang. Mabisin da taon. Agawa am timangan ko na. Asino ti parigatom nga agdalos iti rugit dagita. Ay naapo. Na, pangipanam kadagita amanok kas kada kalding kagawad. Ay, sika magayam salod. Ay, dita barangay hall. Adda ka din ni kapitan dita. Wen, kagap-gapok ijay. Napan ko intulod ti balon na. Nasayat mat nga raw. Tapno makabilang kami. Na, nangalamay kadagita. Ay, kadita igid-igid lang ah. Nagadon? Siyempre, adumot ti tarakan nga kaywara. Tarakan dagiti irresponsable a bumarangay. Sa dino tinapnapan ng kagawad Marilo, itay pangururayan ka. Ado tinatiliw ko, kapitan. Dayta tinararabid mo iti may sangal daw. Uy, mala, bilangan tayo numano. Tapno amok numano ti gunggunak. Ay nawaw. Ken tapno maalak matlangan ah. Kasapulak ti kwarta itaket, kapitan. Di ka makauray. Awan pa iti budget para iti dayta banag. Di la mabalin ti bumalay, kapitan. Agsardeng ka man kagawad. Ipagod mo dagita na tili mo iti malikudan ti barangay hall. Tapno saan amay wara ti rugit da iti sangwanan. Bilangan nyo pa'y nga umuna, kapitan. Tapno makwin tayo numano ti gunggunak. Pang-aasim ka di kagawad. Papudutom ti ulo ka. Naimbagarabi sa loob. At ka din ni Kapitan. Nakaturugan, tata amang. Apay ka di. At tinangtagaw iti kaldeng. Kan mano katarakan ko. Maturagan na ka. Tama ka kunak no pinalti na mutay. Isukumati, ireklamo kin Kapitan. Diyo ka din nakita no asino tinangtakaw, tata. Saan ka ron? Nagtrabaho ako iti bangkag ko itayal daw. Narabyan ako na nagawin. Hindi kita, nagititurakin ko na ipagod. Awan damit tayo. Makita ang tariingak nila kay ko, tata. Da kayo tagsarita. Intong bigat lagay. Nakababain ba't kin Kapitan? Madisturbok hindi pa iti palaginanana. Okay lang ang kankwana. Napatagmat ti bagayo, tata. Anya ti umayo reklamo tatama. Nagititarakan ko, Kapitan. Tinakaw na. Anya ti tarakan mo ang mapukpukaw tata. May sakal ding. Nangisit ti kulay na. Kin 5 manok, Kapitan. Amangan mo't no inbulos yu tata. Ay saan, Kapitan? Inpagod ko amin at tarakin ko. Husto ti bagbaga ni tata, lakay. Siyak ti mang panaknak, tanakitak an na ipagod dagiti taraken na iti arubayan da. Idi na minsan alimmabasak iti ayan na. Mabit lang tada ti pakitak kada kayo aladawan tata. Ang mga numay samot yung dagiti tarakan nyo iti natiliw ni kagawad Marilo. Kita nyo dagiti ladawan. Ang mga numailasin nyo ti tarakan nyo tata. Iso na ito ti kalding ko, Kapitan. Ti manok yung ay tata.
Kitaan nyo, nung nainayon dito eh. Daytoy! Daytoy, Kapitan! Daytoy! Daytoy! Kan daytoy manay! Lima di manok ko mapukpukaw, Kapitan! Ang damot gaya man, tinangitulo di dyan barangay hall! Agyaman na, Kapitan! Agyaman na! Tayin sublim na gititarakin ko! Awan niya man na, tata. Kastaunay tinanag ko, Kapitan. Kunaklagid din no dya kung makita na gititarakin ko. Ni kagawad marilo tinangyag ka na kita, tata. Amupay man iti tayo dya kagawad. Ay na, agyaman nagmanin, Kapitan. Di kay madanagan. Tamok tagtungpal iti paganurutan ti barangay. Masensya ka, tata, ha? Naulaw talaga tayo ta kagawad marilo. Tibilin ko, kat dagiti lang agkaiwara, titiliwanda. Diyak ka mo, ngayon raman na magayam dagiti na ipagod, iti arubayan nyo. Adda ka di may nangala iti taraken na, Kapitan. Adda, imay ni tata amang itay kagawad. Tibingay ko nga'y, Kapitan. Agsarteng ka man. Bingay mo ta sa asom dita. Saan ka diyan ako nayo amang tad kayo iti gunggo na, no adda ti matiliw mi ataraken? Kumaa kagawad, ngam tidakas na, inraman mo matitarakan ana ipagod iti arubayan. Ay nawaw, saan mat Kapitan? Naipagod dagiti tarakan ni tata amang ngayon nalam. Ay isaan apod no day ta, Kapitan? Di ka nagliba. Tanakita ni bakit ko. Nagsaludsudak mutlaan ka dagiti lumablabas iti paraangan ni tata amang. Kat agpapada ti bagpagada. Di ka na asyan mo ti jalakay. Talagang awan ti pakawanem no kwarta ti saritaan. Ay, sigurado nga agulolbod dagi tatattao, Kapitan. Pumanaw kay ti sangwanak tanapudot ti uloking ka, Marilo. Mangibabayin ka kagawad. Mangiramraman kamot iti kalukwam. Diyo kayat dayjay, Kapitan. Ado ti maurnong amulta. Ay na, matalimu dawaksan. Agburak man ang tidarak no kastalaan kagawad. Pangaasi man ta pumanaw ka pa iti sangwanak. Panaw! Talaga pumukdo ti ulok bakit? Sutil day dya kagawad, Marilo. Diya ka mo na niya ti adda iti kapanunutan na. Ikam iti pagnakman na lakay. Wan man, suspinjek man iti manual daw. Aywan tapnog nakam. Agruam ti kakas na klase ti kagawan. Day tangarod bakit? Iraman dakit din iti kalukwanda. Gapo siguro taadda ti gunggunada kat oray anya laditan basta taraken. Ludan nakman, tay text ko asan pa'y lang ag-duty. Mayat day ta na panunot mo lakay. Tapno saan atuladin dagiti pada na akagawad. Uray, saan ka pa'y nga ag-duty? Suspindian ka iti 15 nga aldaw. No saan ka pa'y nga agnakam? Ikatan kan akagawad. Nakababain launay ti inaramid mo. Ako naktumad. Suspindido akmanan. Oy, Marilaw, itay pa'y asao ka asao dita. Apay aya? Nanang, sinuspindinak ni Kapitan. Sana kun amas daaw. Ay nawaw, kaslasan kayo mata-concern kanyak, nanang. Wen tabasol mo matlang. Apay nga main nga agaramid ka iti kalukwan. Itamat laang, nanang. Ta ikalintag ang pailaang. Di mo bagay tagbalin a kagawad. Kagawad ka. Ngam si ka ti number 1 amang ipapa ay iti sakit ti ulo ken agpapaanawa ken Kapitan. Day ta ti ganabon dagiti sutil a kagawad akas ken ka, anak ko. Ay, nawaw! Numaysa ka nga opisyal ti barangay, aramidam no anya ti maiparbeng. Saan kat aray tamang sutsutil kadagiti kaparangayam ti aramidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Pauling ti limabas lakay. Nakitam ti imot na nakasupaw. Ay nawaw, pakibya nga mo't amin bakit? Bayam ata lumabas dita. Man ano ka kuma? Nakita lakay, mangga manun. Ay nawaw, Aginaw sanday tanga ubeng. aginaw mo na sasawang bakit? Awang mo't nakita ganyaw awid na dito boarding house. Sa maysa, agbasbasa pa itaubeng bakit? 20 na pailaeng. Ay nalakay, anyat ammom, no iso tinangidanon iti bagi na iti ayan tinubyo na. Anya klase ti paragpampanunot na ita bakit? Kita lakay, agi katuman day ta. Idi pa'y napalabas nga aldaw amakitkitak ti mangga ngayaw awid na. Paborito na siguro mo't ati mangga. Aginaw ko naman. Rimwar kan sa manan, Pauline. Ay, wala na Mercy. Ada classic ita. Kasta ka day. Ay nawaw. Apay kasta ti panangkita yu iti tiyan ko, nana. Ada ka di parikot? Ay kwa, ay awan mo. Magustuak ti blouse mo, basang. Naggapo iti ukay, nana. No kayat yu, sumurot kayo kanyak inton maminsan, tag-ukay-ukay tayo. No awan ti aramidak, Okay. Agpakadak nga rudan, nana. Amangan numaladawak iti klasik.